Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi baruhuka Empire News, nizere ko mumeze neza cyane rero aho muherereye ari hose. Mbahaye ikaze ku makuru akomeye cyane rero tugiye kugenda atubagezaho. Tugiye kunyarukira hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire uko byifashe ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tugiye kubabwira uko urugamba ruhagaze ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa n'impande zombi, haba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Byose tugiye kugenda atubigarukaho. Namakuru akomeye cyane rero tugiye kubagezaho. Je nitwa Pacifique, naho channel ni Ruhuka Empire News. Tugiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka, ariko tugiye kwinjirira mu makuru akomeye cyane. N'urugamba rwabayeho kuri uyu munsi rwahuje bano barwanyi ba M23, aho rero bahuriye mu mirwano ikomeye cyane yagiye ibera mu bice bigiye bitandukanye, aho ari bitero karundura byageragejwe kugabwa kuri bano barwanyi ba AFC M23, ariko n'ubundi bikaza kurangira bitabahiriye cyangwa se ngo bigende nkuko babishakaga, ahubwo bakaza gukubitwa ruhenu n'izi nyeshyamba za M23. N'uduce dukomeye cyane tuje kuba twigarurirwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. M23 yamaze kumfasha, yamaze kuba ifata agace ka Kaniora ndetse n'akandi gace n'ubundi muzi neza na gace kitwa Nzibira. Aka gace kitwa Nzibira gaherereyemo ikibuga cy'indege n'ubundi, aho rero kigaruwe n'abana barwanyi ba M23. Iyi Nzibira ikaba rero ari kamwe mu gace gakomeye cyane M23 yaba yamaze kongera ku tundi duce yamaze kuba igira gute yigarurira. Hanyuma tugiye kugaruka tubabwire ahantu bita neza cyane, ahangaha Gitega. Ahangaha naho turababwira uko byifashe. Hano muri Gitega ni mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha turababwira uko biza kuba byitwaye naho, aho naho biri kuvuga yuko hari yo uruntu saho gusa ni nandi bita Ibururi. Ahangaha rero hose tubabwiye nahantu hari gereza. Izi gereza zanga rero zikaba zikomeje kugenda zicicikana cyangwa se zica ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho bikomeje kugenda bitangazwa yuko uyu munsi habonetse izindi fungwa zigeze kuri 23 zamaze kuba zitaba Uwiteka cyangwa se zamaze kuba zitaba Imana, bitewe n'urugamba rukomeye cyane n'ubundi rwabayeho kuri uno munsi. Ingabo za M23 zikaba zagiye gutya ahitwa neza hano muri Katana, zigakorerayo amarorerwa. Navuga ko ari amarorerwa mu buryo bukomeye, kubera ko babashije nanone kwivugana abandi basirikare ba wazalendo bageze kuri 6 muri uyu mugoroba. So turi mu makuru akomeye cyane, tugiye kubabwira amakuru yamaye nkawe, tugiye kubabwira amakuru akomeye cyane mwabagabo mwe. Amakuru y'urugamba rubereye hano muri Rucuro, ibintu M23 ihakoreye. Zino nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zinashinzwa kwica abasirikare, abasivile 319, harimo n'abasirikare barenga 300. Gusa bo wenda bo ntibababara, ariko ngiyo bigeze ku basivile ibintu bihindura isura. Ndagira ngo rero mwumve ko tugiye kwinjira muri amakuru akomeye cyane, aho tugiye no kubanyurira neza cyane muri operation zikomeye z'umwijima zikorwa n'abantu barwanyi bayi mu 23 mu guhashya kwa riso n'ubundi bahanganye. Leta ya Kinshasa yarangiza ikikomanga mu gatuza ikavuga ati M23 iri kwigarurira ibice runaka, iri kwigarurira ibice ahanaha, kandi M23 iba ariyo yashozweho ibitero, cyangwa se M23 baba ariyo baba babanje kugabaho ibitero. Ibi byose mugiye kubyumva, wahageze nta handi nahangaha. Rero kanda kuri subscribe, ubundi tujye tubana neza cyane gatanu kuri agenzi kako mu makuru nkaya ngaya ntakajye agucika. Nitwa Pacifique. Twinjiye rero mu makuru akomeye cyane, ndagira ngo tuyahere neza hano mu mujyi rwagati, mu mujyi Uvira. Operation simusiga z'umwijima zongeye gukorwa n'abana barwanyi ba AFC M23, bakaba rero bongeye gukubitira ikitwa coalition muri zino axes zigiye zitandukanye zikomeje kuberamo urugamba mwabagabo mwe, aho rero bakomeje kugenda bakubitwa izakabwana ku rwego rwo hejuru cyane. Ni mu bitero karundura kandi nanone bibayeho, ariko kandi bisize n'ubundi hari abarwanyi ba AFC M23 n'ubundi babashije kuba bahagarika iyi coalition rwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, bakaba bakubise ivumbi rikaza kuba rigira gute ribatumukana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ushobora kwibaza ati se bakubiswe mu buhe buryo? Nibyo ngiye kukubwira neza cyane sek nkusaba kudacikwa, wicare neza untize umwanya muto cyane. Hanyuma ntarondogoye munyemerere dutangire, ariko mbere uko dutangira mbanze shimire mwe mwese mwakanze kuri subscribe. Ni by'agaciro nyaboneka ukanda kuri subscribe, tukaba twaratangiranye tukaba tunagezezanyije ahangaha. Ndagira ngo mubone yuko ibyakozwe ni byinshi kandi byakozwe namwe mwabigizemo uruhare. Ndabashimiye rero by'umwihariko, muri abantu muri shuti zakadasoka zanjye, by'umwihariko ndabakunda bimvuye ku mutima. So hanyuma rero ndagira ngo dukomeze n'andi makuru, twinjire neza mu bitero karundura byabayeho kuri uno munsi.
umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa akuru uyu munsi tariki ya 10 mu kanya gato ku isaha ya saa 10 gutyo nimwe hagabwa ibitero bikomeye cyane n'ubundi bigabwe n'ikoalisiyo ya M23 muri gahunda yo kumanuka bakerekeza neza hano mu mujyi wa Uvira. Ni mu bitero karundura, mu bitero bikomeye cyane aby'uyu mutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Umwe mu bari hano muri Uvira wampaye amakuru saa 11 ziburi minota 10 ati abasirikare ba M23 urumva ni saa 10 n'iminota 50 ati bano basirikare ba M23 ati turababonye ati mbonye abasirikare bageze kuri 30 n'abandi bati bashobora ko banarenga bari hafi mu ijana ati baramanutse n'intwaro ati ni gisirikare ubona ko kiri smart igisirikare ubona yuko gihagaze neza ati baramanutse batunyuzeho niba bari bo biti ntari za Sarambwe ati tayari Uvira yugarijwe ati kandi nanone ati baramanutse barenza hitwa Kiriba bari kwerekeza neza hano muri Plaine de Ruzizi aho bagiye kumanuka berekeza muri Uvira indani. Ibitero kandi byabayeho ati ni bitero byabaye ati amwe mu makuru namenye ni intasi yanjye here muri zira axe ati nuko bano barwanyi ba M23 ntaho bigeze bahagarara ati baje barwana umugenda wose bahangana n'ikoalisiyo n'ubundi irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa by'umwariko abasirikare b'abarundi babagabye igitero rero bakaba bashije kugira gute kwigarura tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga mu kirere, amakuru aravuga ko bano basirikare b'intare za Sarambwe ati bamanutse muri uyu mugoroba bamanukana ng'intwaro zirimo niza musahada, intwaro zikomeye cyane zirimo ibitero karundura ngo zirimo za zino ntwaro za BM21 gusa ntago zo bazifite ariko bafite izo bita za rocket launcher. Izi ngizi zigiye kuba zikora akazi gakomeye cyane n'ubundi mu kijyanye no kuba bakigarura n'ubundi bimwe mu bice bye bitandukanye bibarizwa hano mu mujyi indani Uvira. Operasiyo z'umwijima karabutaka zakozwe n'abantu barwanyi ba M23 biravugwa ko bano basirikare b'intare za Sarambwe bongeye kumanuka mu buryo bukomeye cyane bakajya kugaba ibitero simusiga cyangwa se ibitero karundura kuri bano barwanyi bose barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ariko ibintu ntibyabakundiye ngo bibagendekere nkuko bari babipanze kubera ko zino operasiyo zibayeho. Ndagira mu nyumve neza tugendana akantu ku kandi. Zino operasiyo zibayeho muri umugoroba ahubwo ari operasiyo zabayeho kwigarura utundi duce tugiye dutandukanye. M23 nibyo ngo yamanutse yerekeje mu mujyi Uvira n'abasirikare ngo beza kandi babasore b'inkorokoro berekeje mu mujyi Uvira indani kuwufata. Ibi rero bikaba bimwe mu bihangayikishije nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba afite ubwoba bw'uko bano barwanyi ba M23 ngigiye bari bwegere neza Uvira ngo tayari nawe ibitero ngaza kuba agize gute abyiteguye ngashobora kuza kuraswaho n'abano barwanyi ba M23. So ngira ngo ibyo bintu muri kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa ibi ntibisobanuye ko hari bice biri buze gufatwa cyangwa se hari bice M23 ari buze gufata. Ndagira ngo ibyo bintu muri kubyumva neza cyane ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mushobora kuza kwisanga bano barwanyi ba M23 nyamara ikijyanye n'imikino ntayo bifitemo. Nyaboneka ndababwiza ukuri ibintu bimaze kugira gute guhindura isura. Aba barwanyi ba M23 nyamara baraza gukora akazi gahambaye nimbivuga muze kunyumva neza cyane. Baraza kuba bakora akazi navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari akazi kaza kuba katoroshye habe n'akana gatoya. So andi makuru, M23 uyu munsi yigarura utundi duce dukomeye cyane. M23 yafashe inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa uyu munsi mu rukerera ku isaha saa 4:15 hatangajwe inkuru y'akababaro ku ruhande rwa leta Kinshasa. Agace M23 yafashe ni agace kitwa Kanyola, akandi gace gakomeye cyane ni agace kitwa Mizinzi ndetse nako bita Nzibira. Utu duce twombi twigaruwe na M23 ni kuri uyu munsi tariki ya 10 mu masaha mu gitondo. Utu duce nibwo namenye amakuru yuko tumaze kwa twigarurirwa ariko mbimenya namaze kubahereza andi makuru nyaboneka. Ariko nizere ko nawe yabaryoheye uze kunyandikira muri comment umbwire ati yanyoheye. Hanyuma like zibe nyinshi,
hanyuma nanone abasirikare b'intare za Sarambwe bagiye kwigarura kano gace ka Nzibira. Aka ni agace gakomeye cyane by'umwihariko karimo abasirikare benshi ba FRDC, harimo abasirikare benshi ba Wazalendo, harimo abasirikare benshi ba FDNB, hari abasirikare benshi ba Katanyama, ni special force ya leta ya Kinshasa. Aba basirikare bose bakuwe muri zo axe, dore ko bamwe muri bo ngo bari bahunze bati birindiro byabo hasigara harwana Wazalendo. Mungani uyu mugabo bita Justin Takwira wivugiye ati Wazalendo ati ni bucyo gisirikare dufite gikomeye cya mbere, ati nawe bya FRDC byo simbikozwa FRDC sinanayizi, ati je FRDC nyumva nizina gusa ariko sindabona igikorwa cyayo, ati ariko Wazalendo ati na abasirikare banyabo, ati na abasirikare bizirika kandi bagakora operation zabo neza kandi mwibanga. Ibi bikaba bimwe mu byababaje uyu mugabo wo bita hari wo bita mu Manzito, byaramushimishije. Hakaba nundi witwa Rando, uyu mu komando batayo witwa Rando uyoboye operation zibera hano muri Uvira, ni umusirikare mukuru wa FRDC. Uyu nguyu byaramubabaje ku rwego rwo hejuru, ku rwego utabitekerezamo. Avuga ko kandi ngo bitari bidakwiye yuko afata Wazalendo akazibitisha FRDC, akaba ariyo mpamvu bakomeje gutsindwa mu rugamba. Ngo rero ngo bityo ngo harwane Wazalendo ngo kuko bobo nta mbaraga zo kurwanya Yihutirw bafite. Ngo niba igisirikare cya leta kikuwe ku nshingano hakaba himitswe iyi mitwe ya za Wazalendo z'inyeshyamba zirwana ku butegetsi bwa leta Kinshasa, ngo kugira ngo M23 itabwigarurira. Bafashe se Musenyato, ezo ni FDLR, bafata babiyuzi bishambuke, abo nabo bafite ideology, bafata ba Maimai Kifuafu, abo nabo bafite uburozi, bafata nabo bitaba EPC ba APSRS, abangaba bari bayobowe n'umugabo bita Janvier Karayire. Aba nabo bari bivangavanze n'abajenosideri. Ubundi nta hantu hari umujenosideri hazigera hagira iki amahoro. Byo bintu sinzi niba muri kubyumva neza cyane cyangwa se turi kujyana gatanu kuri agenzi kabo. Ngira ngo rero mwaze kwa mubisobanukirwa izi page zanjye z'amakuru y'uduce M23 tuyigaruriye. Agace ka mbere kari hano kitwa Kanyola, aka ni agace kari strategique, aka ni agace kategerwamo ambushi, aka ni agace kandi gakungahaye ku kijyanye n'amabuye. Aka gace kandi ndacyababwira ibyiza byako, ni agace karano gasa nk'agaterereye kuko hirya yaho gatoya yaho bita mu nzinzi muzinzi, ahangaha naho ni mu kandi gasatere ariko keza. Aha rero hose hakaba haberemo ibitero muri amasaha y'umugoroba bibayeho bihuje bano barwanyi ba M23 ndetse n'abasirikare ba FRDC barwana ku butegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibyo bintu muri kubyumva neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Byamaze rero ko bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru aravuga ko bano barwanyi ba M23 nyaboneka bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba bagira gute bakigarura zimwe muri axe n'undi zigiye zitandukanye zibarirwa hano kuri tere y'urugamba, hakomeje kubera nyine isibaniro. Ni urugamba rukomeje kuba ruhuza bano barwanyi ba Yihutirw ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa, FRDC ndetse na za Wazalendo. Aha rero ndababwira ukuri ko ibintu byahinduye isura. Bano barwanyi ba M23 biza kurangira bagize tumwe mu duce bagira gute bigarurira. Ariyo mpamvu bafashe kino kibuga cy'indege cya Nzibira. Iki gice kibuga cy'indege cya Nzibira cyari kimwe mu bibuga byatekerezwagaho byibura inshuro 7 na Felix Antoine Tshisekedi. Avuga ati turacyafite andi mahirwe yo kurwana na M23 kandi tukayitsinda. Ati bityo rero, ati ndababwira ukuri, ngomba gukora iyo bwabaga M23 nkayikura mu bice byose yigaruriye, ariko kwiga izindi technology nshyashya agiye gukoresha birangije urumva nyine ibimubayeho. Hanyuma andi makuru tuvuga aho za Nzibira, twikubitano bita hano muri Katana, ni muri territoire ya Kabare hano muri Sud Kivu. Iyi Katana uyu uzamutse ukayirenga ugera ruguru hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ubwo nanze kuvuga ndetse no kurondogora utuce twose tubarizwa muri zira axe. Anga rero uyu hageze ngira ngo birumvikana ko
iyo ugeze Kavumu, iyo uvuye hano muri Katana ukazamuka muri Kavumu, uba ugiye kwigarurira iki zimwe muri axe n'ubundi zizi nyeshyamba za M23. Ariko rero ndababwira ukuri ko wazarendo zigerageje kuzamuka ariko bakabahuye n'uruva gusenya. Ukuguhura n'uruva gusenya rero nibyo bibakozeho dore bagize ubwoba batangira gukinagira ibintu bibabera bibi cyane. Ariko umwana w'intare za Saranga zingo ngenda shaka icyarashinyiriza hangana nabo kugeza agize ati kugeza ayegukanye intsinzi. Ibyo bintu rero nizere ko byumvikana neza cyane gatanu ko bagenzi kako ko bikomeje kugenda bigira gute bihindura indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma indi breaking news ni muri Rucuro. Rucuro naho haravugwa imirwano hano neza muri Rucuro indani hagati centre bano hano mugi neza centre hano bano barwanyi bayo 23 bari gushakisha icyitwa Wazarendo, icyitwa FDNB. Uwareba ukuntu bimeze wakumirwa. Hanyuma rero andi makuru akome cyane muri territoire ino neza iyi territoire ya Warikare yamaze kubihinduka isibaniro rikome cyane. Abarwanyi bayo mu 23 bakomeje kugabwa ibitero karundura babigabwaho n'ikwarisirwa no ku ruhande rwa leta Kinshasa. Hanyuma rero ndagira ngo birumvikane neza cyane gatanu kagenzi kako wowe cyo musaba no gukanda subscribe kugira ngo utaza gucikwa nandi makuru yacu tuza kwa tukugezaho. Nitwa Pacific.